أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمته حضرت محمد مصطفى بن حتى گوشه و روش دوام بکن. گلی مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا اوان انسانی گو زکات الواد چه امی بحثا وابکن که زکات لکید چه و زکات لکی ناچه دوی صحبتا خدا امی بحثا وابکن. گلی مسلمانا معلومه انسانکی گو مالدار بی یعنی جغینی احتیاجی ویا اصلی خانیه کی گوته درونی عربکا گولی سوار ببی جلی گو زوستان و هاوینی الخوب کی یعنی کتابی ویا کوپی دخوینی یعنی جغینی احتیاجی ویا اصلی وقتی کو مالی و قدری 8 غرام زیر هبی دبي 60.18 غرام وقتی مالی و او مقدار هبی جچلی گرک یکی زکات olarak بدن کایدی اف زکات گرک بدن کی امی بحثا وابکن. معلومه زکات شرطك شرط اسلاميه يعني پشتی کلمه شهادتي و پشتی فرض بونا لمیجی شرط سیای اسلامی زکاتا. خدا عز و جل د سورت توبه آیت 6 دا یکو زکات الوادچه و هاج مره بیان کریا. یعنی خدا عز و جل یکم هو زکات بده و بشخص خو بلی کرنا لهویت تکسی نهشتنا. اوان 8 قسمه گوت قرآن ده درباس دبن گرک زکات وری دائین جواره جغینی و مهو بده که نابه زکات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. خدا عز وجل دبي آنجق زكاة شفقير عليها ياد دوا والمساكين جمسكين عليها ياسيا والعاملين عليها يكو زكاة ددنا هبدو معموري كو زكاة ددنا هبدو يا چارا والمؤلفة قلوبهم مسلمان بوا له إيمانا و نا قوت ليا جبونا كو إيمانا و قوت لي بهم هو زكاة ديوا يا بيجا وفي الرقاب إنسانك كي كوليا خودی گوتی هفقا پر تبینی ازیت آزاد کم مهوی زکات دیدش بنا کو تقسیط خوب دی. والغارمین یه دیندار قسم ششا وفي سبيل الله قسم حبتای گدریا خودی دا جهاد دکن. قسم هشتا وابن السبيل انسانی ریوی انسانی مسافر يعني الزكاة حقي وهر 8 قسمه جغيني وهر 8 قسمه الزكاة للتجيدي ناچي. قال مسلمانا فقير كينا انسانكي جو امبيجن عمري غالب جو 6 سالا وقتي كو مالوي كسباوي تيرا عمري بي غالب نكي او انسان فقير تحسبي. مثلا ام بيجن انسانك هناك مالي هيا
یان جیش خورد شغلی لی وقتی که مهو وی مالی وی وی کسبا وی بولمیش بکی لشست سالی هر روش احتیاجی وی بک نای مثلا بیجن دروجه دا حوجیا وی بده تشتا هیا وقتی گوت مالی وی لگوری وی عمری وی غالب تقسیم دکی هر روش چار تشت بيكتين وشش تشت جي بيك ناين اب انسان فقير تي حسيبي مسكين كيا مسكين اوا قومالي ويجي تيرا عمري وي غالب ناكي ام بيجن دروجي دا احتياجاوي بده تشتاهيا هشت حب دقدهن دتشت ناقدهن او جي فقير تي حسيبي قالي مسلمانا انسانكي گوخاني وي هبي يانجي وصايتا وي هبي كتابي وي هبن جلوي هاوين وزبستاني هبن اما مالي وي تيرا عمري وي غالب نكي اب انسان ديسي فقير تي حسبي مهو كاري زكاتي بديدا انسان فقير مهو چقاسي زكاتي ديوا يعني مهو چقاسي زكاتي بديوا انسانكي قوان بيجن جي تجارتي فهم بكي گرك مهو زكاتي بديدا گو كاربي شخورا آلتا بكري مال تجارتي بكري وشخورا تجارتي بكي داقنا حتى عمري بهبي إدارة خبكي إنسانك يم بيجن چفچيا يعني عرداد چيني مهو يه زكاة ديدا بقدر گو كاربي هر شخورا عرض بچيني إنسانك گو تجارت او پی نابن مهوی مال دیه ده تیراوی ساله که گو اداره خوب که چونکو زکات هر سال تی داین گلی مسلمانا انسانی گو دین کرنا سه قسمه قسمه که دیندارا خود دیندار کریا جبونا گو فتنا دنابین ده قبیله ده بسکنی ده حقی یکی کشتی دا گو قاتلیوی نبلیا ام بیجن شخصک هاتیه کشتن نزانن که کشتیا و ده اراد قبیله ده فتنه چه بی انسانک ده چه پرا دین دکی و خویناویه کشتی دده جبوناکو او فتنه بطفهه وقتی گو وی انسانی پرا دین کربن مهوی زکات دیدش بنا کوا دینه خو بده اما ایزنگینش بریکا خدایا هنگی زکات مهو نادیده یانجی دین کرنا جبونا تشتی حلال جنفسا خورا یانجی جبونا زاروک خوا یانجی جبونا جامی که چکریه دین کرنا یان جبو غیری وا اما دگنهکاریه ده دین کربن وقتی گو توبه کربه مهوی زکات دیه دا جبونا دینی وی یان وقتی گو دگنهکاریه دا دین کربن و توبه نکربه مهو زکات نادیه دا یه سسیا دين كريا جبوناكو بو كفيلي هنا كفقير اوان انساني گو دين كرنا اگر كو جمالي خو او دين دابن و آزنگين بن مهون كاري زكاة بديوا اما دين كريا ذات النبي السر دين كريا نج بريكا خدايا بدين جم جاميرا كي دين كرنا و اوان احتياجا بيك انينا مهو كاري زكاتي بديدا قالي مسلمانا انساني مسافر مثلا مسافرة دريديا رياويجي ريا حلالا وقتي قو فقير بي ذاتا مهوي زكاتي ديدا اما
ام بیجن ای دولمندا لی وقتی کو ده حال سفر دا وقتی کو مسافره به پرمایا نکاره بگه مقصد خوا مهوی تیرا کو کار به مقصد خو پیک بینی مهوی زکات دیده زیدتر مهو نادیده گلی مسلمانا مگو زکات جواهر هشت قسمارتی دائین یا باش انسانی کی گو زکاتاوی هبی وقتی گو اب هر هشت قسم حاضر بن زکات بده هر هشت قسمه هر قسمه کی جی بده سه باجوا ان اس اما هر هشت قسم نینن مثلا بیجن وکنها یکل سر زکات دگرهن زکات توب دکن نینن ام بیجن یه دریا خودی دا فی سبیل الله تنن ام بیجن یکو نو مسلمان بونا ایمانا و ضعیف اوانا تنن فقیر هنا مسکین هنا دیندار هنا و ریوی هنا و کولج حال حاضر تنن مهوی زکاتی دیوان قسمی گو هنا ان اس مهو بدي سه حباجوا يعني سه فقيرة سه مسكينة سه ديندارة سه مسافرة هنا كاجي جائز ديرانا قوم هو بدي صنفكي تاني يعني بدي فقيرة بتاني بدي سه فقيرة يا باش قوم هو سه فقيرة كيمتر زكاتي ندي وقتهم هو زكاتا خدا ان اس سه حبي فقير مهو زكاتي بديوا قال مسلمانا بينج قسم انسان هنا زكاة الوا ناتشي مهو بديجي زكاتا مهو دستوي مهو ددميني يك جي اوي دولمند بمالي خوا يان بشغل خوا دولمنده ام بيجن مالي وي هيا عردي وي هنا اراضي وي هنا يان جي شخور النورمال دشغلي هكا بملي خوا هكا بمعمورتي و اداراوي دبي يعني او مالي وي او كسباوي تيرا عمري وي غالب دكن زكاة الوي انساني ناتشي انساني كولبن زكاة الوا ناتشي و بري للسيدة زكاة ندچو اما حال حاضر جبوناكو سيد جبيت المال بحرا و هاتي قد كرن معاشي و هاتي قد كرن حال حاضر للسيدة زكاة دچي و يا باشي قم هو بديوايا انسان كافر زكاة الوانا چي و يكو خوي كرنا و دستويم هو دهيا زكاة الوانا چي بنابه فقيرة مهون كاري بديوا اما بنابه گو دیندارن یان بنابه کو دریا خوده ده جهاد اتکن مهو کاری بدیوا یکو نفقه وادستو مهو دهیا اما بنابه فقیر بونو مسکین بونه مهون کاری زکاتی بدیوا مثلا خوی کرنا پیرکا مهو دستو مهو ده واجبا مهون کاری زکاتا خود ده پیرکا خو خوی کرنا کچا مهو دستو مهو ده واجبا مهون کاری زکاتا خود ده کچا خو گریم هو یه بچوچک گوه بالغ نبونا خوی کرنا و دستوی مهو ده فرضا مهون کاری زکاتی بدیو یان جی گریم هو بالغن فقیرن لبلی آسقتن یعنی نکارن بشغلن مهون کاری زکاتی بدیو چکو گرک مهو خوی کی اما انسانکی گریوی جيا و اي فقيرة و وجودا ويجي ساغلما باف كاري زكاة خبدي كوري خوا لغوري مذهب امام الشافعي اما لغوري مذهب امام حنيفي باب نكاري زكاة خبدي زاروي خوا و زاروجي نكاري زكاة خبدنا بابي خوا
يعني ديو باب خوا لقوري مذهب إمام الشافعي باف كاري زكاة خو بده كوري خوي فقير يگو جي وقتان ديا و إساغلما يعني نسقطا اما كور نكاري زكاة خو بده ديو باب خوا گرك ديو باب خوا خوي بكي قالي مسلمانا دانا زكاة ج مملكتكي قومهو بشين مملكتكي دي لقوري مذهب إمام الشافعي نقل زكاة بكيرناي يعني إنسانكي الكو دريبي قرق زكاة خبده فقيري ويجهي لقوري مذهب إمام حنيفي وقتي قو المملكتكي دي فقيري دها حال خرابتر هبن يانجي أقربائي وي نلجا من المملكتكي دينا مهو كاري زكاة خوا بشيني ور اما انيا باش يكو زكاة وي هبي گرك زكاة خو بده و فقيري مملكتي خوا پشتي گو زكاة وي زيده بو جوا فقيرة زيده تر بو مملكتي دهاني زخوا گرك زكاة خوا لوي دي بلاكي لبلي إنسانكي حال حاضر لقوري مذهب إمام حنيفي إنسانكي قوام بيجنج ديار بكري بأزي زكاة خوشين مميرديني أقربائي والوربن چيد بي قالي مسلمانا إنسانكي قو ديني ويل شخصكي بن بيجي بحيرة أو ديني منالتا بديلا زكاة دا أو بكيرناي يعني نابي زكاة چونكو زكاة گرك مهو تمليك بكي يعني بدي شخصكي أو جي قبول بكي أما إنسان ديندار گو شخودية يگو ديني ويا لنجير بيجي بكا زكاة بدا من داقنا أز دينيتا بدم اوجي زكاة بديه دا و بيرا اويدي ديني ويلي وگريني چيد بي يان او بخوا ديني ويل شخصا كينا هر زكاة بديه دا و او پشتي گو ديندار زكاة قبول كر بيرا بحيرا ولا شخو ديني تجي المهبون هما هشترا بديرا ديني تدا اوجي چيد بي اما گو جير بيجي بميزنا ازي زكاة دمتا لگرك تديني مبدي او بكيرناي يانجي بي او پري منالتا بلاد بديلا زكاة دبن او جي بكيرناي قالي مسلمانا اوان تشتا زحف و نملينا گرك مهو زانبي انسانكي گو زنگين بي گرك زانبي زكاة لكيد چه و گرک زانبه زکات چقاسی تیدا این وقتی گو زکات دده به خودان خیر جد بی جان هنک انسان دبی فقیر نینن که امف زکات دنه که یعنی تام دجهوی دنادن اوانا کماییا وقتی گو زکات اب هر هشت صنفه گو خود تعالی قرآن دا گوتن زكاة نجهوا زكاة مهو دستوي مهو ددميني إنساني جو مالدار بي لسر فرضا جو زكاة أخوة دجهوي دبدي قال مسلمان مهو زكاة بالشخصي خو كاري بدي ومهو كاري يكي جبيخي وكيل بزكاة مهو بدا نيت زكاة دجي فرضا چكو زكاة عبادتا وقتی کو زکاة خو وقتاند یان جی وقتی کو دا فقیری یه نیتا خوله اینه یه به اف زکاة مالی منا گل مسلمانا جانا و هاجی تی پرسین دبی ما ببانقی سر انترنت بانقا جلکی یان جی بپوستی بحوالی افتی مهو زکاة بشینه چه دبی چه نابی بلی چه دبی و نملی اولان گو او زکات بگه دستی فقیری
يعني إنسانكي الديار بكري بي خواست بو زكاتا خو بشيني مرديني أو فقير المرديني سر ناوي بپوستي جير بشيني چد بي دنقل زكاة دا مصرف عايدي خودي مالا يعني ام بيجن بأزي ملياركي شين مش فقيركي را بپوستي وقتی گل الپوستی 5 ملیون ورنا قد کرن گرک خودی مال و 5 ملیونا بده ملیاری بتمامتی بگهوی فقیری نکو جوه ملیاری گرک کم ببه خدا عز وجل ما بگرین جوا انسانی گو بحقی زکاة خود ده قال مسلمانا بلکه هنک تشت یک ورنا پرسین هي هبن إن شاء الله جانا ديجي أمي بحثا زكاة بكن كا زكاة برا جتشقاسيا كا زكاة أمبيجن حيوين جتشقاسيا إن شاء الله وقت يقول احتياج شي ببي أمي بحثا ويجي بكن خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن